Konnichiwa minasang, welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Niining leksyon na atong i-conjugate ang usa ka tsu ending verb ang motsu nga pasabot mo gunit, umupanag-iya, umuangkon sa uskagatos nga conjugations nga common sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon ug ato nang natuki sa mga miaging leksyon. Kung kamao ka gani mo conjugate sa motsu, maka-conjugate kag bisag unsang tsu ending verb. Kini ang una sa upat ka parte ug atong tutukan ang conjugations numero 1 hasta 26. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Gikan sa leksyon 35 hasta 110 atong nakatunan sobra sa uskagatos nga lain-laing verb conjugations nga pwede nimo gamiton sa pang-adlaw-adlaw nga hinapon. Ug kining lisuna musuma total ni ining mga konjugasyon na pinaagis pag-conjugate og usa ka verb lamang. Ang atong verb karon kay usa ka tsu ending verb, motsu, o mugunit, mupanag-iya, o muangkon. Ang mga laing-laing conjugation kay mogamit sa dictionary form, motsu, te form, motte, conjunctive form, mochi, ang plain negative non-past form, motanay, ug ang plain past form, motta. Niining puntuha, dapat kamauna ka mo conjugate ni ining mga basic forms. Kung di pagani, palihog review ha ug bansaya paagis pag-review sa leksyon 29. Ang atong tukion nga mga conjugation mulangkob sa di pa og sa paghumagbuhat, permiso og pagdili, pagpamalihog, pagmandar, pagbasol og pagkumpleto, mga nominalizations, butang, paagi sa pagbuhat, gusto og di gusto mo buhat, sayon og lisod buhaton, musuway og buhat, bisag mo buhat og bisag di mo buhat, di kinahanglan mo buhat, paglista og mga buhatonon, og pag-ekspresar og eksperyensya. Niining higayuna kung pwede kong mohangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Ichibang sa di pa mobuhat. Formula rumaini nga pwede nimong reviewon sa leksyon 35. Sa di pa mogunit usawa pa makapanag-iya o moangkon. Motsumaini atong ehemplo nga sentence. Sawa pa kay anak, palihog pangitag trabaho. Kodomo motsumae ni shigoto sagashite kudasai. Kodomo motsumae ni shigoto sagashite kudasai. Nibang, paghumagbuhat, ug kini kay way mga musingit nga aksyon tunga-tunga sa una ug ikaduhang aksyon. Formula, te kara, leksyon 36. Paghumaggunit o paghumag-angkon, motte kara. Paghuman ako gunit sa iyang kamot, nagkuyog mig adto sa garden. Kanojo no te o motte kara issho ni niwa e ikimashita. Kanojo no te o motte kara issho ni niwa e ikimashita. Sambang, laing conjugation sa pagsulti og paghumagbuhat ug diri adunay mga actions nga mosingit tunga-tunga sa pirmiro ug ikaduhang action. Formula, ta ato de, leksyon 36 gihapon. Paghumaggunit o paghumag-angkon, motta ato de. Dihang adunay nakoy pamilya, nasabtan nako ang sakripisyo sa akong mga ginikanan. Kazoku o motta ato de, ryoshi no gisei ga wakatta. Kazoku o motta ato de, ryoshi no gisei ga wakatta. Yongbang, permiso. Formula, temo i, leksyon 37. Pwedeng mo gunit o pwedeng mo panag-iya. Motte mo i. Usa ka hand carry baggage lang ang pwede nimong dadon. Tenimotsu o hitotsu dake motte mo ii desu. Tenimotsu o hitotsu dake motte mo ii desu. Gobang, pagdili. Formula,
Tewa ikinay. Tewa ikinay. Leksyon 38. Gidili ang paggunit o gidili ang pag-angkon. Mottewa ikinay. Mottewa ikinay. Di pwede nga aduna kay cellphone sa sud sa test center. Testo senta de wa keitai denwa wa motte wa ikemasen. Testo senta de wa keitai denwa wa motte wa ikemasen. Dokubang hangyo o pamalihog. Te kudasai. Te kudasai. Leksyon 39. Palihog og gunit o palihog pag-angkon. Motte kudasai. Motte kudasai. Palihog guniti og maayo ang kamot sa bata sa di pamumotabok sa daan. Michi o wataru mae ni kodomo no te o shikkari motte kudasai. Michi o wataru mae ni kodomo no te o shikkari motte kudasai. Nanabang palihog ayaw pagbuhat. Naide kudasai. Naide kudasai. Leksyon 40. Palihog ayaw og gunit o palihog ayaw pag-angkon. Motanay de kudasai. Motanay de kudasai. Palihog ayaw pagda og bagahe inig eskapo sa eroplano. Hikoki kara dashitsu suru toki ni onimotsu o motanay de kudasai. Hikoki kara dashitsu suru toki ni onimotsu o motanay de kudasai. Hachibang pagmandar. Buhata. Ang formula kay usbon ang katapusang hiragana ngadto sa E-series, busa ang tsu mahimong te. Leksyon 41. Gunit. Mote. Mote. Guniti og maayo sa duha ka kamot ang manubila. Handoru wo ryote de shikkari mote. Handoru wo ryote de shikkari mote. Kyubang pagmandar ayaw buhata. Formula runa. Runa. Leksyon 41 gihapon. Ayaw gunit. Ayaw pag-angkon. Motsuna. Motsuna. Ayaw gunit og stock sa mga pangit nga kompanya. Yokunai kaisha no kabu o motsuna. Yokunai kaisha no kabu o motsuna. Jubang pagbasol o wa kapugong. Teshimaw. Teshimaw. Leksyon 42. Mahinayak og gunit o mahinayak og angkon. Motteshimaw. Motteshimaw. Kung ang mga turista adunay bati nga imahin, di na sila mobalik diri. Kankousha wa warui imeji o motte shimattara nidoto modotte konaku naru. Kankousha wa warui imeji o motte shimattara nidoto modotte konaku naru. 11 bang pagkumpleto, hingpit buhaton. Formula kay teshimaw gihapon. Teshimaw. Leksyon 42. Hingpit nga mugunit o hingpit nga muangkon. Motteshimaw. Motteshimaw. Sa bonen ka year-end party, kalimtan ang mga bati nga handumanan sa tibok tuig ug ang kunon ang mga nindot nga handumanan lamang. Bonen kai de toshi no warui omoide o wasurete ii omoide bakari motte shimae. Bonen kai de toshi no warui omoide o wasurete ii omoide bakari motte shimae. 12 bang nominalization gamit ang mga nouns. Pasabot niini kay ibutang nato ang verb atubangan sa noun aron mohulagway sa noun. Ato kining gitun-an sa leksyon 43. Ehemplo, motte iro okane. Motte iro okane. Ang kwarta nga naa nako karon o akong gipanag-iya. Ang kwarta nga naa nako ron di paigo ipalit og kotse. Boku no motte iro okane wa kuruma o kau ni wa tarinai. Boku no motte iro okane wa kuruma o kau ni wa tarinai. 13 bang nominalization gamit ang mga pseudo-nouns koto o no. Ang formula kay ibutang ang verb atubangan sa koto o no. Adunay mga rules kung hain ani nila ang gamiton ug ato kining gi-eksplikar sa leksyon 44. Ang akto sa paggunit
o ang akto sa pag-angkon, motsu koto o motsu no. Ang pagkaadunay pamilya kay dakong responsibilidad. Kazoku o motsu koto wa ouki na sekinin desu. O kazoku o motsu no wa ouki na sekinin desu. 14 bang, mga butang. Ang formula kay conjunctive plus mono, conjunctive mono, leksyon 45. Personal nga mga gamit, mochimono, mochimono. Ang akong mga personal nga gamit para sa biyahe abroad kay nasod ra sa backpack. Kaigai ryoko no mochimono wa backpack ni osamarimasu. Kaigai ryoko no mochimono wa backpack ni osamarimasu. 15 bang, paagi sa pagbuhat. Ang formula kay conjunctive plus kata, conjunctive kata, leksyon 46. Paagi sa paggunit o paagi sa pag-angkon, mochikata, mochikata. Ipakita nako nimo ang saktong paggunit sa bata. Akachan no tadashi mochikata o misete yaru. Akachan no tadashi mochikata o misete yaru. 16 bang, gusto mo buhat. Formula kay conjunctive plus tie, conjunctive tie, leksyon 47. Gustong mo gunit o gustong mo angkon? Mochitay, mochitay. Gusto na kong makaangkon sa akong kaugalingong auto. Watashi wa jibun no kuruma o mochitai desu. Watashi wa jibun no kuruma o mochitai desu. 17 bang, di gusto mo buhat. Ang formula kay conjunctive plus takunai, conjunctive takunai, leksyon 47 gihapon. Di gusto mo gunit o di gusto mo angkon, mochitakunai, mochitakunai. Di ko ganahan makaangkon og stressful nga trabaho. Stress ga kakaru shigoto wa mochitakunai desu. Stress ga kakaru shigoto wa mochitakunai desu. 18 bang, sayon buhaton. Formula, conjunctive yasui. Conjunctive yasui. Leksyon 48. Sayon gunitan o sayon angkonon. Mochiyasui. Mochiyasui. Tungod sa homok nga handle, kining handbaga kay sayon gunitan. Yawarakai mochite de, kono handbago wa mochiyasui desu. Yawarakai mochite de, kono handbago wa mochiyasui desu. 19 bang, lisod buhaton. Ang formula kay conjunctive plus nikui. Conjunctive nikui. Leksyon 48 gihapon. Lisod gunitan o lisod angkonon. Mochinikui. Mochinikui. Tungod kay way handle ning bolsitaha, lisod siya gunitan. Kono fukuro wa mochite ga nai no de mochinikui desu. Kono fukuro wa mochite ga nai no de mochinikui desu. 20 bang, musuway og buhat. Ang formula kay temiru. Temiru, leksyon 49. Musuway og gunit o musuway og angkon? Mottemiru. Mottemiru. Gusto ba nimong suwayan nga adunay binuhing iro? Aike no motte mitai desu ka? Aike no motte mitai desu ka? 21 bang, bisag mo buhat pa. Formula, temo. Temo, leksyon 50. Bisag mo gunit o bisag mo angkon? Mottemo. Mottemo. Bisag aduna kay daghang kwarta, di nimo pwedeng paliton ang tinuod nga gugma. Taksang no okane o mottemo, shinjitsu no ai wa kaemasen. Taksang no okane o mottemo, shinjitsu no ai wa kaemasen. 22 bang, bisag di pa mobuhat. Ang formula kay negative te form nga nakute plus mo. Nakute mo. Nakute mo. Leksyon 51. Bisag di pa mo gunit o bisag di pa mo angkon? Mota nakute mo. Mota nakute mo. Bisag wa kay kotse, mo date gihapon ko nimo. Kimi ga kuruma o mota nakute mo, boku wa kimi to
まだ付き合う。君が車を持たなくても、僕は君とまだ付き合う。23番, di kinahanglan mo buhat. Nakute mo i. Nakute mo i. Leksyon 52. Di kinahanglan mo gunit o di kinahanglan mo angkon. Mota nakute mo i. Mota nakute mo i. Sa Tokyo, tungod sa kasayon sa ilang subway, di nimo kinahanglan magkotse. Tokyo de wa chikatetsu ga benri na no de, kuruma o mota nakute mo ii desu. 東京では地下鉄が便利なので車を持たなくてもいいです。24番, paglista og mga actions nga wa nagsunod. Ang formula tari-tari suru. Tari-tari suru. Leksyon 53. Mugunit o muangkon og uban pang mga actions. Mottari nani-nani tari suru. Mottari nani-nani tari suru. Kung mugunit kog bugat nga mga butang og dugay ug uban pang mga actions, mubinhod akong braso. Omoi mono o nagaku mottari suru to ude ga shibirete shimau. Omoi mono o nagaku mottari suru to ude ga shibirete shimau. 25番, eksperyensya. Ang formula kay ta koto ga aru. Ta koto ga aru. Leksyon 54. May eksperyensya sa paggunit o sa pag-angkon. Motta koto ga aru. Motta koto ga aru. Nagkaaduna ba kay hilig sa sinultiang Espanyol? Anata wa Spaingo ni wa kyoumi o motta koto ga arimasu ka? Anata wa Spaingo ni wa kyoumi o motta koto ga arimasu ka? 26 bang, ug mao kini katapusang slide ni ining video ha. Why eksperyensya? Ta koto ga nai. Ta koto ga nai. Leksyon 54. Why eksperyensya mo gunit? Why eksperyensya mo angkon? O wa kapanag-iya? Motta koto ga nai. Motta koto ga nai. Wa gyud siya nagkagusto ana niya. O sa laing pagkasulti, wa gyud na siya nakagunit og amor-amor niya. Kare wa kanojo ni taishite renai kanjou o motta koto ga nai. Kare wa kanojo ni taishite renai kanjou o motta koto ga nai. Ug atong sumahon diri ang mga conjugations nga atong natuki ni ining leksyon na. Sa di pa ug sa paghumagbuhat. Permiso ug pagdili. Pagpamalihog. Pagmandar. Pagbasol ug pagkumplito. Mga nominalizations. Butang. Paagi sa pagbuhat. Gusto og dili gusto mo buhat. Sayon og lisod buhaton. Musuway og buhat. Bisag mo buhat og bisag dili mo buhat. Dili kinahanglan mo buhat. Paglista og mga buhatonon og pag-ekspresar og eksperyensya. Sa sunod nga video, sa ikaduhang parte, atong tukion ang mosunod nga 24 ka conjugation hasta sa ika-50. Kini ang mubuhat usahay, paghatag og tambag o suhestyon, pag-ekspresar og abilidad, lain-laing conjugation nga mo ekspresar og duha ka aksyon nga nagdungan o samtang, panahon sa pagbuhat, mga pangalitan o conditionals. Kinahanglan mo buhat, sigig buhat, nagkaanam og ka nanto ka, og ang ika-50 kay ang palabi og buhat. Kung gusto kang modonar, bisag pila lang, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click ang PayPal link sud sa description box ug sa gamang donation nga $10, pwede kong mopadani mo og summary sheet diin ang kining mga 100 nga conjugations akong gilista, kuyog ang ilang mga formulas aron dali ra nimong ma-memorize. Aduna po tay mga exercise sheets bahin sa ubang mga leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko ug akong ipadani mo ang imong gusto. Kung exercise sheet gani, ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag kanimo og personal feedback. Salamat kay sa imong suporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makaton og ginapon,
Importante kay mag-practice adlaw-adlaw. Paggahin og panahon, kung nagsakay ra tas jeepney nagwatch traffic, patubang sa trabaho og naglingkod ra sa sakyanan, o break time nimo sa trabaho, balik-balikig paminaw og pagtan-aw ning akong mga training videos. Ang akong video series giplano para ligo ng imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon aron ka mabansay og ma-fluent. Ayaw og kalimti pag-like, share og subscribe. Nihongo no benkyo ni Gambatte kudasai. Oskare sama deshita.